Now tourism industry just after 42 days nkagirata kanza kuramba kandi stress tanyitira nagezo kucheckinga parks za Western Uganda konka nsangire abanya Uganda tukumanya gukora sente obumwe parks nezitu kabanya Uganda konka hata abazungu tubakwija abantu bari aho mbarebe bitanda bari mbarebe byungu now abwabeyi etembere munonga ngo bari barinzira abazungu nabone batina kutambura munonga abo covid konkima abine hotel zezo mpaka why don't you create birango ati west mukajya ngo bakwenda kurambura nyamishwa hatumwije okutaha muto afuteka 15 and allow people to enjoy omwihanga ryabo koka mukiremireyo ngo murinzira abazungu tubakabire kwije now manyetegereza mwikire zitu abanya Uganda esente mumumanya esente zitu tuturi nk'abazungu esente zitu zikorebe nyamisho zitu nimo mukore haka sente tokwaza kweze myaka ebiro no ryaho ogweze giraro reception ngo rinzuro omuzungu karabire natayire mwe mutware ebiri iwo nyonte ka 15 ninga mutwaro ebyo kwero no herezo ecyenyanza cyo muzungu cyo no muhera mutwaro mutware 5 chimpera mutware ebiri nkirya ukanyoni ndira kimwe no mutona magufu ito Africa tukunanga magufu wahura nabwecho orebeke ngo abanya Uganda locals mwabatera kimwe hasi obukureba abantu bahorosero bakore sente tabagoba munonga bakantu nakagoboka cyagobaje hato cyango wa horosero natunda munonga okukiro wa retail abako wona nagoza higuru abantu mbaza ahorosero batunda byinji kandi bagoba binji nabo cya abapaka muteke heberango muita abantu baze kureba nyamisho kandi mukimenya abazungu nabo they are not very comfortable baza kuzo hotel bakashanga bari abazungu bo what is happening first of all nabo twakwendana n'abazungu katwakurga mu ihangaro cyo nabo kushanga abanya Uganda bari aho anya Uganda babaganira babekorere mugugu I mean life ne baje amagara numura mwabaje nabwo cyo murebeke ngo ebeyi mwashara swimming pool swimming pool ngwe mtwaro 5 ship mutario kakubana azana na nyosoda wahora abazungu bashashu nakantu indesinde konkanimu murebeke mu mashara magezi abanya Uganda kumara ngwa miza go mukore swimming pool ibi abazungu bashashu 5 after all tokura nyankore norta gwenda denito tuzire ku muziti ta mwanyetegera konka mugumeno mukora yes mugumeno mukore sente zo zinankire nabo cyo byo complaininga ngo sente zisugarchirasi tutine abarambo turuho konka mukanga kwa registinga okurugira ebero kwe abantu bahereza ebiroma anana abiri baryo makagabo they are depressed in stress zabo so they want to go out nabo bahumure konko baza out imwe mwaguma muri higuru no situation ene cyabukati no bokonoza heru no munyu n'abantu abenyonyi ndetse bakashara ibintu birakabusha akawana ndakutambuza abantu atomuntu sema kugira ngo ntambure konko yahura ngo kuza kureba nyamishwa akasente nakachi kana bo happy ataro nare abantu nibija bingi no mukora esente kandi n'abantu b'abanya Uganda nabashemerwa abakwa bastamera munonga konka tuno romuntu nari atuvanze kuri sente tinzine nayendazeyo konka sente takuzibasa asharaho bavuga nka muhanda karavuga n'injojo tubaye injojo nabo mareke okumwa adjusting okurugira embera okwenye no kwenkubira